wikwatio kana musesia ni watindane sai kagutungie mubea nundu wa kusakua kisese chaku cha Mutongoi TV na indi ndi uthocha tuendanie thini wa kilungu cha usili muthenyani wa umuthi twina wakili ba studio abikie na utwelesya maundu kauta yulua maundu ma usili na indi twende kunenania kwisila nambani tutumane mukubili tatuke ndai mwitano Facebook ni Mutongoi TV na YouTube ni Mutongoi TV official. Nyeni ta Faith Mackenzie wa Mutunga ni ukwata weni tuthiemwe nginya muthia na indi ni muthocha wakili James Kathili abike na utukethia na tuende na unene wito. Ni mbea Faith na ni mbea kwa alama tuiloele ni chuma kingi twakomana nikenda tuende na unene maundu ma usili. Asante. Na chuma kithelu nitwethi wetwa nenia yulua maundu okauta makatiba na maundu ma atongoi ala masakwetwe na wakili be kindu wawetie kana mwenendi ena utonyi na nunengetwe lusa ni katiba wa kuthi kotini na kwasia mundu na sakuiye nda undukuma undu bailite mundu na sakuiye pe bandu ngona bataendete nesa mundu watata kusisa koti wena vinya wa kwithukisa mwenendi ila wabika kotini nake mwenendi ena nimitata ena owo kana ni muikithie ni koti kana wo kaba nitukuthinikia ni mubea nundu wa ikulu ni ikulu esio tundu wa kulia kuondu wa andu aingi ala matuiloelete tundu andu aingi mekula sia ikotini ikika niambia na kwasia koti ni iletha ikika ni ya ile kwitha ikika that's a word it's na tundu ni je twamiumbie na twaminengane ko tutombie kindu kitwana kwitha kikika ndini wa katiba na chakeli niwo wasisia maundu omethi tumekikite tundu ithio onthe ti andu ma Kenya pe atu andu babikito kethi andu no tumekuona koti nota ya alathwi kumitumia na yanja kuibinia lakini nienda utungia ngai mubea nundu maundu ala methi tumaendeye Kenya nimekuonania kana koti juni tona kuikiwa kwika maundu fulani kindu chambe na butene andu anene mayato awa kotini kusikati wa makwani amwe lakini nitithete tiona ona andu anene ala kwa kisungu meta big fish mayoswa makatwa kotini na makasikati wana makosa ona be ibindo na yobuthu tunonio mumbunge omwe mwobe myaka mingi byo nundu wa ikoani ya ulusani na tiyuko minukililia ilape panokie kindu kineta wa BBI pe andu maendie kotini high court na andu mayona koti tayumia itawata uamuzi ula wa umisi kana utwi ula ya tuye na koti ya nena sindu sia ibina pasi okapa umabubu enge mathi koti ya keli itawa court of appeal na ya nena sindu sibina ya kuonania kana ju koti yina mwikipa wa kuungama yo kwayo kana ni tona kwiyiungamia na unena ko kila ndona uweta ni kana kwaju na ni kwate ikwendea na usubanga koti ni tona kuikika kwika undu ya ile kwika na tundu no ni thane binda ya uthukumana na koti mabinda maingi tene kuthi kotini wetha kwethi na muno wailo utumia wakili nikenda withia ni wabika kotini lakini umundi ona mwene nthi wa kawaida nutona kukila na ketwa kotini cha keli tene kuyaina ila sita constitutional petition kana makwani mausikata kukulia katiba ile gondu ya ile byana matukuni pena mwanyosu cha katatu tene kutwa ikwani kotini kwa mbesa mbinge lakini umundu kutwa ikwani ya usisi ndu katiba ke kwasya ni kindu kila aingi matona kwiza matona utetheka ko nienda usunge kuli kwa ndeta shuna ile mbingi na sie you court ni tona kuikika na ini sio na ene ma Kenya mena kuikia kila koti yende na kwika tundu nao koti yikala oandu
na ndwa ni methukia ciana imekwiloela na makona undu Kenya mekwenda andu ma Kenya maikwenda kindu kibyata kiumbikitwe andu ma Kenya maikwenda andu mailetha mate uko maimwe maiko maimwe tundu jukoti ya ilo kuna maundu mayo yiyoka idara ya usumbi ya ilo kuna maundu mayo yiyoka kila mundu atethie wiolo nengete unienda kwasia iyundu maundu mabwana na tivoya maende kwiza mabyanu koti ni tona kuikika ni mundu wanthi kutwa kindu bo na jukila kituma andu aingi mona ta tete kuikika angi mundu nutoneza atena kindu cha utwa tundu no koti no ndienda withie kila mundu wathi kotini ona sailote na kindu cha utwa lakini etha mundu ena kindu kwasia ki ni ona kina point ya unene wa koti ya cia omunthi cia Kenya ni tona kuikisi na tuyoselela unenania yulu wa katiba tunawe tete chumwa kithelu yulu wa undu katiba kathukumite mwenendi kubikia yu katiba kala tabinduiye kayu yuti utumia ni kathukumite mwenendi undu bailite ni mubea faith na ni mubea kwa alama tuiloele undu na eleisi chumwa kingi katiba pa kama kala tukosie wiyathi nako ko kabindu itwe bakatoka ubalukila ka ngililine 10 na kwiko katiba kala ni ukulia kala twekala kwa myaka juu yabike 10 na nienda cia woni wakwa tawakili James kanata James Kathili tamwene ndi wa Kenya katiba kani kasio tundu katiba ka andu ni make kalile ndi na maka seubya na maka soma na manenania na maseubya sindu sianona na makeke ya misingi ya kuhakikisha kana kati ka ubaluka mituke na kindu kituthukumite myaka 10 tuyacia muya usu ni muthuku na katiba kauni kekite neza tundu pe maunthubanu eli makunitwe makabituka otiende na kutumia katiba ka ondi ni ati katiba ka no toneto unyubani wa musumbi ebinda yambe wiyetwe kando tukabasio kaingi na kuni ndaza kana katiba ka ni kathukumite o katiba ni kani tonete kainene ya maundu matanena wa takwasia ila patwikie mbunge ikaseobya mwiao uloka siasa withie baijende mwe nene mbewe lengi ndini ya maunyubani ayibo ni katiba ka ni kwisila kwako ituonie muungami wa mea kana leta wa chief justice ayandika akasia na mbunge junia ilo bunjwa tundu ndia isa kuatia kindu kiu ku katiba kalati nako nikasio na nikathukumite na katiba kano ko katumikie ibinde ya usemba ni amaundu ma BBI either kabinduwe kana kaikabinduwe uketha ka katiba eti nazo kai konzu kaile thaka nguthulile ne kange koka kuyana kila mundu undu kwika niwezi andu ma siasa metha na maundu mo ala mekwenda ile sita interest ingi sita asisi ebindo ji ikikalanga na niwe atu asia kwa siasa ne pai madui ma kile binda ida itegemea cha utuenda sai na juja dhala kila mundu isembo bala bangi ku kaile thaka nguthulile ku kuonekana kethitwe kebinda kubindwa myaka esu 10 ne labaratiwe na yuba inesa ikati ni kuonekana kanati na katiba kasio na kila na ilo wetaki nikenda withie andu makikwatia no wina katiba lakini muje kala maisha ma ukatiba kwa kisungui you can have a constitution without constitutionalism kate kuatiwa na andu aingi alama cia katiba kala tinako alama metho makibuthia aingi momona atakateka sio tundu majenda kuatia ukatiba nangi maambi ya kwasia mia imwe ya ile je myobethie ati jimia yibo na kila kindu ikiwete kila ta ile kulia etikati ya tundu ila twetha na kila kitawa chapter 6 chapter on integrity atongo indu maile usiwa zoi atongo itu inyubai nitusiaze busindu cio ndeni kenda withia mundu aithi une wa ticket unga mata mumbunge ta MCA ta chao mundu asuo ndeni we aniti tundu no batoneka angi withi asia yo ingei sayo ingendile angi no makona nite meona makwani ma ulusani lakini withi ayo mundu sama unoweza nayo akwata tiketi wizo mona ayeta mheshimiwa ayete kiti tukuya mbunge na yuze ya zoti katiba tio kathuku lakini ithie tandu manthi na
maubisi ala masubitwe ni twasia umundi onetha inise ni a faith lakini aete mathangu make naenda utwika MCA lakini no za record na siendithia baby nda waine kwani nindo no sije faith uthi wake otho twindu ngamia aye ndio nenga baluo tundu mwia numbatite kiu nicho tukosete andu matona kuunga mama kasia ki ndiye katundu wonyanya lakini mwia onulete ni waiti etha bapiau baiketha bapiau kila kingi pe kila kitawa andu makwitu ukethia etha nina bata wakili kuunga makindu cha muthembona andu meukulia utopatiye mwana witu niki kuithia nundu wa kwenda kukia andu ala somi ma Biblia baby ndandisi kana ni Pilato kana nu ula wanenganie ngelekanwili aje ni Yesu kana ikila kingi na nuzi andu aingi maisie maisha lejayo ikaiji ya ngendili ni topeo na nundu Pilato nake enda kwende siano ase ningetha mwasiuti osawa Yesu ndekwendi ni ndalyambwe na kingiki ilekwa ko kila tutena cho nandu matonga kuungama na kutetea ukweli ula wawo makasi ai etha mwia waitiona usuni wote kuungama awo kwekwe na kwekwiu onetha ni mundu wa kwitu onetha ni mundu wakwa onetha ni mundu wa chama chakwa lakini etha mwia ukwasyu eka mundu withe ni wekwa undu mwia waile kwika nikenda mundu ungi wa kando esaika makosa tuipambana nake kuyana na mwia ila yitu wane na kindu wanenga ikulyo niwaweta yulu wa evinda katiba kanengie Chief Justice musilimu nene wa miao mwanya wa kwisia kwasia kana bunge no ibikie na kubunzwa we mwene nthi ni withaese kana bunge no ibunzwe pe amwe mesi na pe angi matesi na twasia kulea kumana mwiao tiki ndu cha kwisubia ignorance of the law is no defense nundu we kwatu kana ndo mekwata sia kana maundu ala maandikito mwiaoni numesi na ni maileikika na yue tha majisi na ilo matabia kanai ni baandikiwe na that advisory ila yaandikiwe mheshimiwa Uhuru Kenyatta wai punzi ya mbunge tundu ni leile kuyatia mia yukila cha tumia tapunzwa ndiye sina ndiye lesia tundu tiu sio kulikilila usutiwe ya wakwa na atayala mamuta ndise mamuta iye nundu wa chao lakini mwene ndeni wailo mana baby nda koti ya isi mbunge ndiye ndeye kuyana na mia kwa uni ya ilo bunzu lakini mundu la waile kwitha mebunzite kuyana na katiba no musumbi naindi museisya tiamba kwa Saudi umuwanda tikanini tusiokithia twende na unene ni witu twina wakili James Kathili naindi twende na kunena ni akwisila nambani jitoe tumane mukubi ili 395 Facebook ni Mutongoi TV, YouTube ni Mutongoi TV official ndukathibasa ni tusiokitheti